somda lam jatang haukim na somna kanda launi somda akoi cookie di thadok di cookie nate cookie thadok nate an hai ni asomna kanda di makok di PS haukim ni silent haukim ni ai hai se ko ai loi namak chang o duga loi tau se moi chu PS haukim and thanglen hauk thang kari ba silent haukim PS haukim moi na understand to bom taka lei phajana lei se hai tara ga di noi gi community da ai hai jage ko hai hai cookie community da hai jage they are the people who are having your happiness moi sing sine ba kan taraga because moi di rich moi di ina khulum ne yung je phara ba sa mo doi ni because lot of fund from America la ya ba ko parma ek hai do ni ai hate parma am ba hai do that is the ultimate adu da ne ba tawri se adu ki game na that adu ma le re policy American policy geopolitical policy da ngasa ki manipur hai ba ki terrain sina sidul lan si sidum thok ne ba ada akoi gi ethnicity si yam le mani na aduna sigum ma yam se nei na da ba da ka le te ba da ka le ba ko su ma nei na ba aduna every individual cookie wa chano naga wa chano adu ka ka hai tara maiti wa chano understand to bom da ka le why moina kona lakpa moina kamai to dana all around the valley si taroga expand taroki dana today we are out of more nagaja out of more why how sigi quality se moida quality kwai chobo quality si karino hai matam dana moida gi hengat pam mi se moida kaino ma piba ngamba moida chakhot pa kidang hengat pa mi si dana they never say no and that is a very good quality for a survival they never say no it is always yes sir see maitegi quality yango adagi nagaki quality yango ko sigmo se akoi we need to understand have ni ko ai ngangi se kan to ge khoke hai we want to we need to understand certain things to coexist akoi lemina na bai damakta fur ahumak adagi akoi gi loimak se lei ba kamu sila khona gyan ta ba ta ka le hai ni ko aduga ngasai gi isan nupi akoi gi sujata na hai gi bodo adu ai wom hai jage ba ko yamna important oba pot amane ba mana hai gi se ko akoi gi lenga asi semak pa matam dana lenga ki semak pa matam sida akoi gi praja sina mi puthok pa si darka le ba ai na leke na chungthok pa mi si nataba tamo nang matik chai ne nang lepu ne akoi myam thada gi ne nonda and do things for Manipur hai ba adugumba laikai na su kanu to ba darka le ba nga ki lupa lising mari du pam da ba who will make lambi da sum chai guding sem dana le ba mi nataba ko double BN da khadana leiba mi nataba adugumba vision leiba a mathak da kakha kadaba adugumba mi akoi gi Manipur se shine to godaba as a Manipur as a Naga as a Kuki as a Maitai shine to godaba adugumba mi myam thok thok pa darka leiba lekaina so the responsibility lies not with the candidates to akoi na ka hada candidate ahum thole an khala si macha na pa me ai to gen thole ni ai noi gi damak da seba to jage lupa lising mari sim lobi o seba to jage kari no seba to do se ko we need to analyze ko si sima lai re ko yam chai ru su kana te ke no budget se cha cha si logjaru ko si noi to jo ko hai ma tam da na ai to bongam dre hai na han gi ba lai gi lai ra ba thabok ti to do ba thabok tu to bongam do hai ba tare paisa si pila su thabok ti to ngam do ba hai ni ko ai jab se so that is one adu na finally central government na khalang do se phai khalam do ma le mo je sai to lai khoi da dum blame to le ni mo je khoi na to ra se hai da na mai to ba mo dum ma le aduna handak ti tabak ki lamba ka de ba khoi gi lambi koilas tha ba hai se ma se WBM tha di ba WBM tha ba ba di na mayam gi khang na bai dong tai hai je ge ko nung chu khuk chaw bu do adu tharaga lekhom ha pa ma thak ta koilas to pi do adu tha di ba adu tharaga da di adu du chahim chatte ba kai no bu makha du di nap trap di na kitang het tam to da phak kai gi ba adu ga khongban da loin targa khongban loin phun ba adu na WBM mai na di kwai ti lai ba paisa tan ma lai ba pot amane ba ko lemi kan to ma tam da kai hai ta thika to ma tam da adu andak WBM da tha di ba WBM tha di koilas tha adu once and for all hai bani ko moi mathak ta RCC to thule adu ta ra di akoi na changai ba akoi Manipur da pi ba budget myam se mase koilas thana ba hona ba lami sepa mata da adum loi le every year ko every 5 terms every 5,000 lebi da adu central government si khang da budi na te ba they know each and everything kada da popi tai kada da popi tha de kai kana kai do khang da budi na te every information they get ko aduna popular government hai ba targadi leiriba MLA myam tundana loan support toraga select to ba elect to ba leader do adu da form to ba government do aduni popular government hai se ko akoi na se leiba government si popular government na te ba si di ka hata samjota hai tare ne
samjota hai do hindi da har ka ko ado samjota hai ba di ya da bagi kanon di tawdia da ba adu ma government namne ba English da har na compromise yes compromise hai bane ba compromise taw bane ba ko aduna kairo gi wanya du ko center su khang da budi na te adu bu aina khang da question je question khar lai ba ko for everyone to know ko sigi question se ma am khan bi yu hai jabani ko ai to na hai ra su kan to de question se aina hang pa matam da di ma am su khan bi yu gyadi ta bi ram du ni ko India si da na khwai de gi kanu taw ba convincing oi ba convince taw ngam ba group se cookie zo sine ba ITLF haibasida ITLF haibasi kaino indigenous haibam yaure ko da indigenous haibam yaure indigenous haibadi kai haitara khoi metir na kan haida yellow oiba adagi tribal ko tribal di loi tribal chingre ko indigenous tribal haibani ko adu di manipur da leba tribal moisi indigenous so gre adu tribal so gre loi ma habadi that includes everybody again naga ga sab loi na challeba aduna ITLF leaders forum hana adwaiter form to ko there was no objection from any side objection amta leiti sigi mingse yate haidana akoi newspaper da phong drana haidi registration office tagi phong drana si mingse yarabra objection gi ama newspaper da hapu bani nudi hapani adu gumba hapai haki wala hatta wala khangde no objections ko to again no objection have ko committee of tribal unity have tribal me am no lu yaw khaba yaw dobra I khangde ko adu di adu si me am se digest we have ni ko for everybody I am not talking for only Maitais Maitai khatai na tena jer se aina hairi si cookie singju tabi yu naga singju tabi yu loina mak digest we have ni convincing power se tam thi oge bu ko aduga one more thing is there is only one community in this country community ama khaktang hai ba ko indigenous ti nataba aduga ST ba adu cookie jo sine aduna di kam ne convincing oge ha jo moi se ko command moi the power se convincing power da kam lege se PDCL ko PDCL ai sina adu yauri si dignitary achong ngatani ko IS officers retired over IPS retired over dignitaries ngatani ba IPDCL yauri se daily base ni adu duna cookie jogi damakta wari sare ba ko wari sare moi damakta favor da ngange akoi na su adum danda pi moi na nganga ido kari point sing do adu di akoi na hato khre ba ko moi na pire ba point di Burma Act hai ba ma moi tum tin lai khre ba ko Burma Act na akoi na central da kai haitara akoi gi central media da ko national media da hai pa ma tum lai khre moi ngang mo sungam de there after moi na pire ba point do adu na te ba important oi se moi na pire ba point do important na te important oi ba poti moi gi rich hai ba di moi na yobungam ba potu ne ba yobungam se kai di yobungam ke hai ba bu adu ma mi du moi yobungam ba adu yobungam si kamai to dana adu haire ino ba haire si kai do bai haire ino manam di lebam to idana whether moi na favor kar to bra na ta moi gi friend la hai ba di IS officer oi ngai matam da friend owner para kulik la dum ai ti langotia yar kai na lei ko yang close na tinner pa kono pa adu bra na ta is it because of money pa ko various things are there moina ngangi ba point important oi di ba adu di akoi chu hatu na ge ba ko akoi chu media da ngang na ge ko adu di akoi shed out to we they can't faces ko adu im tang da hang matam da di but kamai to tang gang in ha ba convincing power se mi su lek ta ba mi su lek ta su lek ta ba masak su udri ba ethnographic and the economic report ka kam yaw dabi da any cookie tribe hana naga su lei ba maite su lei ba pangan su lei ba marak se da assembly da ga kanu ka to gibra to dobra khangde adu any cookie tribe kan hapchal mangam mi se they have tremendous power have ni aduna America da lei ba mi sing se kana no they are all migrants na ta sing do adu di red Indians ni the red Indians are minority today and they mo di ta re ba ko aduna migrants sing sinal la pa matam da moina foot mogi makhung se tabang ngamagi ise mase moida quality khar yauri ba ko quality khar yauri quality moida quality di yaur ga khoi di yaur do khar yauri ba what is that quality ha ba se khoi khang da ka le ba moina phangi ba moina taliba demand do moi ki demand that is their demand they are human being they can demand but adu pi ba yabra yadabra ha ba se sidi center ki duty ni so that adu di hairani aina taliba demand si chumra chundabra ha se center na pirakane ba adu akoi gi case ta di aina demand na to matam da nang gi demand do to yade nang ka do cha cha do no ai tum da cha ka do ne ha da yet pangame ba
ko adu ne bi yeli se besides various things adi kanu topic do yaw na moina adu ki potu da yelaga adu da propaganda sagalaga well plan oiba moina class thon raga akhoi chi phattaba tahangi ba phattaba tahangi do subsequently akhoi na cover up tore the whole world knows now ठीक है kari do ino do khange ba adu maktaba go they still have the kari hai tare they still have the guts to demand various things happening why kadu gi kamai to nang namino ba akhoi gi ichin now sing lai ba relief camp da lai ba sing sidi akhoi gi di permanent jum da lai rami they are not jum farmers akhoi mete sing di jum farmers na te ba they are not nomads they have not been moi di mafam am da lai ga mai lai pot amane ba ko mafam da stable ga le job pot amane ba ko in their case moi so in due course of time yung ga lai dan ko da yam lai le pata so most of them are migrants migrants hai se kari no bu moi yum lai te ba yum lai te cookie sing ichin now sing tabi hoi na hai se ko I'm telling you a fact listen to it and then learn it aina hai se ko si tabi mo ju tarang do ni ai ngo ju phone to re ko aina hai si ne ba moi ai nga si ai di yum lai che ba ai gi ming da lai ba ko ai housing loan lo bu ya ba moi lo bu ya ti ma gi khun da lai ba mi sing do housing loan amata lo bu ya ti ba except the ning tho cookie gi ni ko nagagi na te ko ya hai se nagagi da su magi hingon di moi su ming lai ti lai tam ni na moi su housing loan lo ya ra adu in case of cookie every moina cookie village ama form to bom matam da village ama form to matam da everything hojiki khundu da piba se the soul kai ha te lo do ma se ning thou du ne ba ning thou du na lo do ni adu mana ati da khra yen do ne ba jing khama on da pir po se magi khun gi na pir po se akhoi gi kano da akhoi gi dharamsala di yolam do ne ba ko adu de lei ga du da dum yolam do ne ba ko a da di khang pote a da di kai ha do na mai te ne lo re mai te ne lo re ha do ne ba ko adu na I blame for all these things I blame the Maitai rulers Maitai kanu se kanu me am sing se legislature me am sing transparency uthok ti ga gino haibne ai di yap chakra pone fund se fund yap chakra pone lot of fund is given to them aduna fund sing je mo ni thong no lo thok re naga gi da na te naga gi she taw they do it in a very proper manner ko ai ha ji ku gi ni ko there is a difference ni thaw ta ni different oi ba ai chahi mari mo gi khun da lai adu lai loi le ai loin khangi ko maybe I know better than the cookie in themselves only adu akhoi khada lu ka hata military ga obana analyze to kambu oi thaina de ko aduna si to ko matam sida masi akhoi na khan ga do se mayam na praja ta to cookie su dungai maiti su dungai akhoi phajana leimina si gyan tan lai si hai tar ga di America gi kano do yauru no ba cookie sing da ni ko hai se somda lamjatang hawkip na somna khanda launi somda akhoi cookie di thadok di cookie na te cookie thadong na te an hai ni asomna khanda di makho di PS hawkip ni silent hawkip ni ai hai se ko ai loi namak chang o du ga loi tong se moi chu PS hawkip and thanglen hawk thang kari ba silent hawkip PS hawkip moi na understand to bom taka lei bhajana lei se hai tar ga di noi gi community da ai hai jage ko hai ni cookie community da hai jage they are the people who are having your happiness moi sing ne ba kan tar ga because moi di rich moi di ina khulum ne yung ge pala ba sa mo do ni because lot of fund from America la e ba ko par ma ek hai do ni ai ne het pan ma am ba hai do that is the ultimate adu da ne ba tor ise adu ki game na that adu ma le re policy American policy geopolitical policy da ngasa gi manipur hai ba ki terrain sina sidil lan si sidum thok ne ba ada akhoi gi ethnicity si yam le ramani na aduna sigum ma yam se nei na da ba daka le te ba daka le ba ko su ma nei na ba aduna every individual cookie wo chano naga wo chano adu ga ka hai tara maiti wo chano understand to bom daka le why moina kona lakpa moina kamai to dana all around the valley si taroga expand taro kitana today we are out of more nagaja out of more ga why how sigi quality se moida quality kwai chobo quality si karino hai matam dana moida gi hengat pam mi se moida kaino ma piba ngamba moida chakhot pa kidang hengat pam mi si dana they never say no and that is a very good quality for a survival they never say no it is always yes sir see maite gi quality yango adagi naga ki quality yango ko sigmo sia khoi we need to understand have ni ko ai na ngangi se kan to ge khoke highway one te we need to understand certain things to coexist akhoi lemina na bai damakta fur ahumak adagi khoi gi loinamak se lei ba kamu sila khoi na gyan ta ba ta ka le ha ni ko aduga ngasai gi isan nupi khoi gi sujata na ha gi bodo adu ai wom hajage ba ko yamna important obo pot amane ba mana haigi se ko akhoi gi lenga asi semak matam dana lenga ki semak matam sida akhoi gi praja sina
mi puthok pasi darkar leba aina leke na chungthok mi si nataba tamo nang matik chaine nang lepu na akhoi myam thada gene na wonda and do things for Manipur haiba adugumba laikai na su kanu tawba darkar leba ngahaki lupa lising mari du pam daba who will make kase lambi ta sum chai khuding sem dana leba mi nataba ko double bien ta thadana leba mi nataba adugumba vision leba matak ka kakadaba adugumba mi akhoi gi Manipur se shine tawdaba as a Manipur as a Naga as a Kuki as a Maitei shine tawdaba adugumba mi myam thok puthok darkar leba laikai na so the responsibility lies not with the candidates to akhoi na kahada candidate ahum thole khalasi macha na pa me ai togen thole ni ai noi gi damakta seba tawjage lupa lising mari sim lobiyo seba tawjage kari no seba tawdo se ko si me am se understand tawmina se habani ai hajari se so let us all understand for a better Manipur hajabani ko ai sa adana ai adu taw ada taw di ai kan hajaroi but we need to understand okay si hajari thank you very much she ana so open even masa phobo thiba phangdaba mayam am leiri adubu makhoi side tagi taliba pressure makhoi side tagi piriba sigumba kano demand si maitei gi side tagi dinga si phobo taw lai pressure si piba laitri adumakpu mahaki last right si pangthok patargadi pangthok hange ha targadi makhoi na taliba makhoi gi district ama separate district ama piga dabni kaina ga taliba si talaiba si matang ta oza Santi Kumar gi point of view di kari thambini oza tang thambio masi demand ha si ai apamba magi apamba adu ujasan ko ai monta adu bu asagi dead body adu ka hojiki apagi late honorable MA ko ungjagel ma se yamna ka haitara aggressive ba okay sorry mayam bu kurum jari ma yaw da badagi taram da ba yare ai amta amuk ajake ba kan to jage hojiki demand haiba sidi any person can demand anything ko mai apa mani demand to ba dum yaina lawrasi lawbu targa su ai gi submission dis mai to bani late honorable MLA wongjakin mark se adum khara adum tappa aduga mamang ida mana layingi matamda as MLA adum kai haita reasonable MLA adumba adagi seeing so adum in good book ta laiba adumba MLA ma oirmale ko very close to MLA CM also honorable CM also at that time aduda mogi demand ma handak tholai si mogi demand ni mogi apambani but what happen is dead body mortal remain as a cam important oge sa I hyper hijage ko before Christ mana puk ting ma mangda Troy na sinma am thulai bini ko yes moina lan sono matam da Troy haiba sinma se da yaw ri yeng se ba ko khoi Hindu gi budi yamna life after death haiba se yamna important oina lai sanatan dharma chappa haibadi sanamahi as well as Hinduism sigi di yamna strictly follow to ko even in the case of Muslims also life after death and then see matung the heaven the chappa khotpa habi yamna kan to ko aina kharmada Christian de so dum lai ko but aina haiba movie du da masagi ningthou sigi macha nupa si 1-to-1 fight to buda attack to ribidu mi duga 1-to-1 fight to buda sireba sira kan sida ahing sida chatlaga enemy gi kano to da game to da chatlaga mapasna magi dead body to PBO ai cremation to jage na mana makhu da kullaga howjiki dead body se ni ba so that is the kahata importance of dead body and dead body se close se kari gino habu sira kan to da magi spirit se mase yamna important oba pot amane ba adana macha masu pokpa mama mapana macha masu pokpa adagi ai hayeng lei hidara matamda rituals me am singcha ai icha singchina to pasana pangthok piraga ai soul se ai gi thawai haidare ko masi kamaina chakhiba khokiba lution biba haibasi yamna important oiba human society da believe to ba aduga proof to pot amane ba ko masida aina hajo ko do be sini ko lei hidara body si akhoi gi believe ta ko akhoi gi believe ta till the time akhoi na moi si ritual si tawga phajana lution bida targa di ngasai gi atma se hindi da ga bhatakte rahe to ko akhoi na
film daga so English film dasu yam ni ko mase English ta su ni ko Hindi da tan te ko ai atma hai badi magi thawai si koi pai pai na ga leiba awabam kan to ba sing mase lei hai ba se masi sigi wa ko ado masi sigi tanja sidai sida magi body se mortal remains si lotion dana ko lotion bidana hai badi magi tawgada ba with due respect to tawbidana thamaga adu dan thamaga masida adu bu use tawraga ko adugi use tawraga ai demand ma tangani hai badi blackmail tawgani hai na thoriba kano se masi kamai tawno I fail to digest this ai masi digest tawbadi ngamdre but as a family member aina orba targadi maybe under any pressure amabu orba ya mo so ai gi family oitadi at least ai gi father do ado I would like to ka haitara magi rituals me amdul lotion ba I pam gane ba I will always do it aduga aina tawgodri ba demand do aduduna demand dum tawgane ba aina ko whether demand do legitimate oi de madu piba yabani yadabani haibadu di moina demand tawga hana pin habante aina demand tawdu hata pini habanate piga dro mission duna maduna mosi competent oi ba matik charaba ngatani various organizations lay ko government gi organization yam lay piba yabra yadabra haibadu ying mata bane ba adu di kan to but then asagi mortal remains lay ragi yengaga lawraga mortal remains thamaga adu the blackmail tawraga demand si tawgadabani si tawdadi tawroi haibasidi I feel very sad for the departed soul sineba ain hajening se aduna si mayam su khanbiu there is a message for me to the other side and the family of the departed this thing the gentleman kindly see to it that the mortal remain is cremated with all due respects and the soul remains peacefully aduna rest in peace kan hainari dana ko aduna shanti oina lainabai damakta magi kano se mortal remains ai cremate phajana tobiba the burial dumo gidana burial hai ko adu tobiba sina ai chungane khali rather than khoi gi lebak sida hana degi sum tawringa sida unfortunately ma dai gidre ko lai gidre unfortunate yamna oiba pot amani heta khoi su adumaina pambadi nate aduga kaidoi thokino khokina adu mayam leina lagnare adu da ka hada palaga sida mu blackmail gi type to busidi I am taken aback very idi masi very sad kai I don't know wa I think haja laga di extreme morani ko I da haja ro yamna aduna it's very sad aduna I family da su convey to jage I think due respect should be given to the mortal remain of the gentleman thank you okay thank you very much Tagachari makha chathajaboine uza hajiksi khoigi miyamna yamna khaurangna ngairamba popular government lai adubu hoi aidi hajik oza sultana chum haibiri khoigi koilas tharakpa black topping kari karage masimaksu khudakta cm orakanda adum hana masidi continuous process ne bahana gi pairam bedugisu kaino khoiding mangwanda loi pibasu lan gadrana khalle adumakpu yengadoise khoina popular government amalai popular government se la kanda miyamna chahi aniga makai hena masida ahum sujala kadorabani peace ti restore tawdri normalcy la panatriba masida BJP itself makhoi adu makhoi gi manungdagi neba adu betagadi masida hojik koilas khara thare khole haidana makhoi da BJP da mangra ba thajaba singsi within this 7 to 8 months ida makhoi credibility si miyam na kari haini loi makhoi regain tawba ngamdoribra haibasima miyam singsi koilas khara thaba awon bakitang tawbasida adum sida su dum loi khoiji compromise tawba yaga doribra haibagi matangse ozasan kuma kari kuma mase koilas thaba se sidi akhoi handak government form to ise sip form to kan government to people nati yes sidi directly to bone ko and directly to sigi sumaram yam laiba maram yam lai habati manipur habasi lamdam amani budget se pir amatungda budget se use to ngundaba adugumba yamna matik chaba yamna laiba lam amani mase
we need to analyze ko si sima lei re ko yam chai ru su kana te ke nu budget se cha cha si log jaru ko si noi tau jo ko hai ma tam da na ai tau ngam dre hai na han gi ba lai di lai ba thabok ti tau do ba thabok tu tau ngam do hai ba ta re paisa si pira su thabok ti tau ngam do ba hai ni ko ai jab se so that is one adu na finally central government na khalang do se phai khalam do ma le mo je sai tau lai de khoi da dum blame tau le ni mo je khoi na tau ra se hai da na mai tau ba mo dum ma le adu na handak ti tabak ki lamba ka de ba khoi gi lambi koilas tha ba hai se ma se WBM tha di ba WBM tha ba ba di na mayam gi khang na wi nong tai hai je ge ko nung chu khuk chau bu do adu thar ga lekhom ha pa ma thak ta koila to pi do adu tha di ba adu thar ga da di adu du chahim chatte ba kai no bu makha du di nap trap di na kitang he tam to phak 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 kai gi ba adu ga khongban da loin tar ga khongban loin phun ba adu na WBM mai na ti khwai ti lai ba paisa tan ma lai ba pot amane ba ko le bi kan tong ma tam da ka le hai ta le thika to ma tam da adu andak WBM da tha di ba WBM tha di koila sit tha adu once and for all hai bani ko moi mathak ta RCC tok thule adu ta ra di akoina changai ba akoi manipur da pi ba budget myam se mase koila thana ba hona ba lami sep ma da adum loi le every year ko every 5 terms every 5000 le da adu central government si khang da budi na te ba they know each and everything kada da popi tai kada da popi tha de kai kana kai do khang da na te every information they get ko aduna popular government haiba targadi lairiba MLA myam tundana loan support toroga select toba elect toba leader do adu da form toba government do aduni popular government haise ko akoi na se laiba government si popular government na te ba sidi ka hata samjota hai tare ne samjota hai do hindi da har ko adu samjota haiba di ya da bagi kanon di tau dia da adu government namne ko English da har na compromise yes compromise hai bane ba compromise to bane ba ko aduna kairo gi wanya du ko center su khang da budi na te adu bu aina khang da question khar lai ba ko for everyone to know ko sigi question se mai am khan bi yu hai jabani ko ai to na hai ra su kan to de question se aina hang poma tam da di mai am su khan bi yu gya di ta bi ram du ni ko India si da na khwai de gi kanu to ba convincing oi ba convince to bang ba group se cookie zo sine ba ITLF haibisida ITLF haibisi kaino indigenous haibam yaure ko da indigenous haibam yaure indigenous haibadi kai haitara khoi metir na kan haida yellow me oi ba adagi tribal ko tribal di loi tribal chingre ko indigenous tribal haibani ko adu manipur da leba tribal moi si indigenous oi khre adu tribal jo oi khre loi ma habadi that includes everybody again naga ga sab loi na chal leba aduna ITLF leaders forum hana adwaiter form to pot there was no objection from any side objection amta leite ba sigi mingse yade haidana akoi newspaper ta phong drana haidi registration office tagi phong drana si mingse yarabra objection gi ama newspaper ta hapu bani nuti hapani adugumba hapai haki wala hapta khangde no objections ko to again no objection have ko committee of tribal unity having tribal mayam no lu yaw khra yaw do ai khangde ko adudi adu si mayam se digest to we have ni ko for everybody I am not talking for only Maitais Maitai khatai na tena jer se aina hari si cookie singju tabi yu naga singju tabi yu loina mak digest to we have ni convincing power se tam thi okay bu ko adu one more thing is there is only one community in this country community ama khaktang hai ba ko indigenous ti nataba adu ka ST oi ba adu cookie jo se ne adu na di kam ne convincing oi ge ha jo moi se ko command moi the power se convincing power the kam le ge se PDCL ko PDCL ai sina adu yaw ri si dignitary achong ngatani ko IS officers retired over IPS retired over dignitaries ngatani ba PDCL yaw se daily base ni adu duna cookie jo gi damakta wari sare e ba ko wari sare moi gi damakta favor da ngange akoi na su adum danda pi moi na nganga i do kari point sing do adu di akoi na hato khre ba ko moi na pire ba point di Burma Act hai ba ma moi tum tin lai khre ba ko Burma Act na akoi na central da kai haitara akoi gi central media da ko national media da hai pa ma no tum lai khre moi ngang mo sungam de dia after moi na pire ba point do adu na te ba important oi ri se moi na pire ba point do important na te important oi ba poti moi gi rich hai ba di moi na
여봉함 포토네바 여봉함 가이드 여봉함게 하이바부 아두고마 미두부 뭐 여봉함에바 아두 여봉함이 가만히 떠오다나 아두 하이리 이노바 하이리시 가이도베 하이리노 머름디 레범 도이다나 whether 모이나 페버 칼 떠오브라 나다가 모이기 프렌라 하이바디 IS officer 오잉에 마탐다 프렌 오너 프라 콜릭라 아이들이 랑고티야 야르 카이나 레이코 양 클로즈네 티너를 포코노 코 아두고마라 나다가 is it because of money pa ko various things are there moina ngangi ba point important oidi ba adudi akhoi chu hatu na ge ba ko akhoi chu media dang na ge ko adudi akhoi shed out to they can't faces ko adudi mtang da hayang matam da but kamai to tang gang in ha ba convincing power se mi su lek ta ba mi su lek ta so lek ta ba masak su udri ba ethnographic and the economic report ka kam yaw dabi da any cookie tribe hana naga su leiba maitei su leiba pangan su leiba marak se da assembly da ga kanu ka to gibra to dobra khangde adu any cookie tribe kan hapchal mangam mi se they have tremendous power have ni aduna america da leiba mi sing se kana kana no they are all migrants na ta sing do adu the red indians ni the red indians are minority today and they mo de ta re ko aduna migrants sing sinal la pa matam da moina foot mogi makhong se tabang ngamagi ise mase moida quality khar yauri ba ko quality khar yauri quality moida quality di yaur ga akhoi di yaur do khar yauri ba what is that quality ha ba se akhoi khang ba ka le ba moina phangi ba moina taliba demand do moi ki demand ne that is their demand they are human being they can demand but adu pi ba yabra yadabra ha ba se city center ki duty ni so that adu di hairani aina taliba demand se chumra chundabra ha se center na pirakane ba adu akhoi gi case ta di aina demand to matam da nang gi demand to taw yade nang ka doi cha cha doi no ai tum da cha ka daw ne ha da yet pangame ba ko adu ne bi yet lise besides various things adi gi kanu topic do yaw na moina adu gi potu da yet laga adu da propaganda sagal laga well plan oi ba moina class thong raga akhoi chi phattaba tahangi ba phattaba tahangi do subsequently akhoi na cover up tore the whole world knows now ठीक है kali do we know do khange ba adu maktaba go they still have the kali hai ta they still have the guts to demand various things happening why kadu gi kamai to na ngamino ba akhoi gi ichin now sing lai ba relief camp da lai ba sing si di akhoi gi di permanent jum da lai rami they are not jum farmers akhoi mete sing di jum farmers na te ba they are not nomads they have not been moi di mafam am da lai ga mai lai pot amane ba ko mafam da stable ga le job pot amane ba ko in their case moi so in due course of time yung ga lai dan ko da yam lai le pa ta so most of them are migrants migrants hai se kali gi no bu moi yum lai te ba yum lai te cookie sing ichin now sing tabi oi na se ko I'm telling you a fact listen to it and then learn it aina hai se ko si tabi mo ju tarang go do ni ai ngo ju phone to re ko aina hai si ne ba moi ai nga si ai di yum lai che ba ai gi ming da lai ba ko ai housing loan lo bu ya ba moi lo bu ya ti ma gi khun da lai ba mi sing do housing loan amata lo bu ya ti ba except the ningthau koki gi ni ko nagagi na te ko ya hai che nagagi da su magi hingon di moi su ming lai ti lai tam ni na moi su housing loan lo ya ro adu in case of cookie every moina cookie village ama form to bom matam da village ama form to matam da everything hojiki khundu da pi ba se the soul kai ha te log do ma se ningthau du ne ba ningthau du na log do ni adu mana ati do khra yen do ne ba jing khama on da pir po se magi khungi na pir po se akhoi gi kano da akhoi gi dharamsala di yolam do ne ba ko adu dei lai ga du da dum yolam do ne ba ko a da di khang po te a da di kai ha do na mai te ne loi log re mai te loi log re ha do ne ba ko aduna I blame for all these things I blame the Maitai rulers Maitai kanu se kanu me am sing se legislature me am se transparency uthok ti ga gino ha ne ha di yap chakra pone fund se fund yap chakra pone lot of fund is given to them aduna fund sing je mo ni thong no lo lo thok re naga gi da na te naga gi she ta we they do it in a very proper manner ko ai ha ji ku gi ni ko there is a difference ni tho ta ni different oi ba ai ma cha hi mari mo gi khun da lai ya du lai loi le ai luin khangi ko maybe I know better than the cookie in themselves only adu akhoi khar su ka hata military ga na analyze to kambu oi thaina de ko aduna si to ko matam sida masi akhoi na khan ga do se mayam na praja ta to cookie su dungai maitei su dungai akhoi phajana lai mina si gyan tan lai si hai tar ga di America gi kano do yauru no ba cookie sing da ni ko hai se somda lam jatang hawkip na somna khanda launi somda akhoi cookie di thadok di cookie na te cookie thadok na te an hai ni asomna khanda di makok di ps hawkip ni silent hawkip ni
ai hai si ko ai de lo na mak chang o du ga lo tong se moi chu ps how keep and thang len how thang kari ba silent how keep ps how keep moi na understand to bum ta ka lei phajana lei se hai tar ga di noi gi community da ai hai jage ko hai ni ku ki community da hai jage they are the people who are having your happiness moi sing sine ba kan tar ga because moi di rich moi di ina khulum ne yung ge phara ba sa mo do ni because lot of fund from america la e ba ko par ma ek hai do ni ai ne het pan ma am ba he do that is the ultimate adu da ne ba taw ise adu ki game na that adu ma le re policy american policy geopolitical policy da mangasa ki manipur hai ba ki terrain sina sidul lan si sidum thok ne ba ada akoi gi ethnicity si yam le mani na adna sigum ma yam se nei na da ba da ka le te ba da ka le ba ko su ma nei na ba adna every individual kuki wo chano naga wo chano adu ka ka hai ta mai ti wo chano understand to bum da ka le why moina kona lakpa moina kamai to dana all around the valley si taroga expand taroki dana today we are out of more nagaja out of more ga why how sigi quality se moi the quality quite of quality se karino hai matam dana moi the gi hengat pam mi se moi the kaino ma pi bang ba moi de chakhot pa kidang hengat pam mi se dana they never say no and that is a very good quality for a survival they never say no it is always yes sir see maitegi quality yango adagi nagaki quality yango ko sigmo sia khoi we need to understand habani ko ai ngangi se kan to ge khoke highway wana te we need to understand certain things to coexist akhoi lemina na bai damakta fur ahumak adagi khoi gi loilamak se lei ba kamu sina khoi gyan ta ba ta ka le habani ba ko aduga ngasai gi isan nupi khoi gi sujata na hagi bodo adu ai wom hajage ba ko yamna important obo pot amane ba mana haigi se ko akhoi gi lenga asi semak matam dana lenga ki semak matam sida akhoi gi praja sina mi puthok ko sidar ka leba aina leke le chungthok pa mi sin nataba tamo nang matik chai ne nang lepu ne akhoi me thada gi ne nawda and do things for manipur haiba adugumba laikai na su kanu toba da ka leba nga ki lupa lising mari du pam daba who will make ka say lambi ta sum chai guding sem dana leba mi nataba ko double BN da khadana leiba minatwa adugumba vision leiba a mathak da kakha kadaba adugumba mi akoi gi manipur se shine to godaba as a manipur as a naga as a kuki as a maitei shine to godaba adugumba mi me am thok thok padra ka leiba lekaina so the responsibility lies not with the candidates to akoi na ka hada candidate ahum thole khala si macha na pa me ai to gen thole ni ai noi gi damak da seba tau jage lupa lising mari sim lobi o seba tau jage kari no seba tau do se ko si me am se understand to mina se habani ai hajari se so let us all understand for a better manipur hajabni ko ai se adana ai adu to ada to di ai kem hajar hoy but we need to understand okay se hajage thank you very much